I vi koji imate brkove preme. Generalni sponzor Svislajon Takovo. Krit možda ima najlepše plaže u Grčkoj. A Krićani, oni su poznati po ovčjim sirevima, po maslinama, po muzici i plesu, po ratničkoj tradiciji. A ja još otkrivam da su pre svega ponositi narod, naslednici najstarije evropske civilizacije i ne odriču se svoje tradicije, naprotiv, vole da je istaknu u svakoj prilici. The Cretians, they are proud and they are free. Došao sam u ovaj kraj Grčke i uverio se da se život Krićana malo promenio. Još uvek nisu napustili planine, stočarstvo, zanate, nisu se baš svi preselili u gradove. Još nešto, Krićani nas, Srbe, posebno cene i otvoreni su prema nama. Za svega 3 dana sreo sam toliko neposrednih ljudi, otvorenih, željnih da budu dobri domaćini. Nisam primetio da tako reaguju na druge strance. Zato sam i lako sklapao prijateljstva i brzo prihvatao njihove običaje. U selima sam pronašao stare proizvođače rakije, cikudije. Sinijamas, kalos orisate, jamas. Jamas, thank you. I naravno umetnike u pravljanju čizama. Što kalapodje kovamec. I odmah poručio jedan par sebi za uspomenu. Ovde mi je šira. Ovde mi je šira. Yes. Osjetio sam nešto kao poziv da se pridružim ovom narodu. Slični smo po mnogo čemu. Vole da ugoste, vole svoju istoriju, ponosni su na svoje poreklo i dugu tradiciju ratovanja protiv nadmoćnih sila. I evo danas ne daju na sebe i brane svoje tradicionalne običaje. Da bih bolje upoznao Krit, pomogao mi je prijatelj Nikos, ili Nikolas Kaupanakis. On je kod nas završio fakultet sporta i danas je nacionalni trener u biciklizmu i triatlonu. Kupio sam čizme. Zašto? Zato što vidim da su dobro rađene, da je dobra koža, da je to tradicija u njihovoj porodici. A ja sam jako osjetljiv na te stvari. Evo mu ga otac koji je to radio ceo život, pa je njegov deda, sad on radi, uzeo je meru, rekao mi od čega se pravi đon, od kože bivola. Ja sam rekao neka ga podeblja, neka stavi ova 3 sloja da budu još jače. Ova koža je tvrda, u ovom trenutku tvrda, mora da se maže sa masti, da se premazuje i to kitovom masti, da omekša. Gornji deo je malo neobičan, valjda ću se navići. I ovo je koža. Kad sam obukao, bile su udobne. Na hodanje malo pravi, kako bi rekao, malo su tešnje, ali će to omekšati. Valjda ću da ih nosim. Da bi se još više osjetio Krićaninom, u selu Agios Varvara nailazim na radnju koja prodaje odeću. Tradicionalnu garderobu,
a ona se kao i u drugim krajevima sveta prvo primeti na svadbama i nacionalnim praznicima. Tek sad ja sam kompletan krićanin, tu su čizme, crna košulja, pastirski štap. Thank you, Mihalis. Još nisam otišao iz zanatske radionice kod Mihalisa, jer došla je naša prijateljica Angeliki i odmah unela raspoloženje, a to znači rakiju cikudiju, sir, tvrdi hleb dakos. Kao da smo kod kuće. Ovako isto bi bilo i kod nas da se dogodilo. Isto, da uđeš u neki restoran, da si stranac, da uđeš u neku radnju gde se stari zanati, gde ljudi žive ovako, blisko. Isto bi ovo doživeo. Upravo zbog toga sam i odlučio da dođem na Krit. Predvideo sam ovu situaciju, maltene. Jedino nisam predvideo da će biti ovoliko čašica pre podne. Savladat ćemo. A pored ove zanatske radionice je još jedna zanimljiva prodavnica. Ovde su nas primetili i svi nas zovu da se družimo i upoznajemo. Ovo mi se sviđa zato što je ovo porodica koja je očigledno na okupu i koja ima ovu jednu veliku radnju sa dosta različitih stvari, ali su izneli svoje proizvode koje rade kod kuće. Oni su na selo i u nastavku tamo je njihovo imanje. Znači imaju i puževe, i masline, domaća jaja, artičoke, zelje, hleb, rakije prave svoje, slatko, podrazumeva se masline, ulje. I sad se utrkuju da nam ponude da probamo što više i što više. Αυτό είναι φτάσιμο μόνο 7 φορές. Λοιπόν, έχεις. Παίρνουμε ένα καφέ να πάω στο ελάχο. Βάλτε. Ja mogu ako ćeš sad dati meni ovo. Držite ovo. Sve jedem, sve probam. Probaj. Ne bi da uvredim, pa ne mogu. Probaj, kolega, ela, edi. Kolega. Probaj, ela. A to je rukom pravljeno, sve je kući. Ona pravi. Vidi se. Nije za baba i mama isto. To se pravi kući, nije za se... Moram da priznam, toga dana nisam uspeo da obuzdam apetit. Ali zar je trebalo? Dušan snimatelj, ne gasi kameru već 2 sata i ja već 2 sata samo probam. Na kraju, Jorgos je zasvirao, a tek onda smo shvatili da Jorgos u stvari pravi ove instrumente i pozvao nas je da čujemo pravi kritski zvuk. A to je već sledeća tema. Bravo. Nacionalni instrumenti Krita. Lauta, lira, mandolina. Samo ovo nije izložba instrumenata. Sve ovo je u stanu jednog čoveka, Jorgosa Katrakasa. A Jorgos izrađuje ove instrumente. Samo što on nije puki zanatlija, ovo je već i umetnost. A ona nastaje u njegovoj kući, u podrumu. Pravljenje instrumenata je 100% ručni rad. Μου δείξανε κάποιοι οργανοποιοί παλιοί άνθρωποι, me βοηθήσανε. Oni sa nas starih ljudi što su pravili instrumente, su mi pokazali nešto i on sam posle počeo da radi na tome. Koliko već dugo radi? Και μετά από κάποια στιγμή βάζεις τη δικιά σου πινελιά, το δικό σου κομμάτι. Posle počeo da on da radi i posle on uhvati to i radi svoje stvari. Svoj način. Πόσο καιρό ασχολείσαι με την κατασκευή? Γύρω στα 10 χρόνια. Oko 10 godina
Ράντι με τόνο. Αλλά δουλεύω πάρα πολύ, ας πούμε. Και πιο πολύ λαούτο. Ali radi dosta i dosta se radi, pravi laute. Laute najviše? Da. Πιο πολύ λαούτο. Δουλεύω και λύρα Pravi lire, ali και μαντολίνα. i mandolina. Ona mandolina. Vidjeli smo ga da on ima... Και επισκευές σε όργανα, μπουζούκια, π.χ. Pravlja i druge instrumente. Ko mu donese neki drug, neki ovamo, namo. Vidjeli smo ga da ima još neki posao, i radi neki svoj posao. Kad stiže da pravi? Kad može da stigne? Ρωτάει, επειδή σε είδε και δούλεψε και στο σούπερ μάρκετ, κάτι προλαβαίνεις, πότε προλαβαίνεις να κάνεις όλα αυτά. Δουλεύω και τη νύχτα. On radi i noć. Noću. I noću, i danu, i kad može. Spava 5 sati. Λέει κοιμάσαι 5 ώρες. Ναι. Jel volio... 5 sati spava. Samo? Da. Jel volio da radi ovo? Ili je posao? Λέει αν το αγαπάς αυτό που κάνεις. Πάρα πολύ. On voli to što radi, zato i radi i noć. Αυτή τη δουλειά, αν δεν την αγαπάς, δεν θα την κάνεις ποτέ. Ako to ne voliš, ne možeš praviti instrumente. To ide sa voljom za. Κάθε όργανο πες που κάνεις είναι σαν να γεννιέται ένα παιδί. Svaki instrument što pravi, to je kao dete. Kao da pravi jedan dete. To je njegov dete, znači. Και αγχώνεσαι για να, μέχρι να το τελειώσεις να βγει το αποτέλεσμα να σου αρέσει το όργανο. Pokušava jako da bude dobro, da mu se sviđa i on njemu prevo, a posle musteriju. To je zanat, ali ima mnogo i umetnosti. Ναι, αλλά είναι εργασία, αλλά βασικά έχει και πολύ καλλιτεχνία. Ναι, έχει πάρα πολύ. Και πολλά εργαλεία χρειάζεσαι και ησυχία και υπομονή. Stridljivost treba i da bude mirno i umetnosti. Ako nemaš umetnosti, ne možeš to uraditi. Το σημαντικότερο πράγμα. Η μουσική είναι η ισορροπία. Χωρίς τη μουσική δεν κάνεις τίποτα. Η μουσική είναι τα πάντα για τον άνθρωπο. Pitam, jel mladi ljudi također prihvataju ovu tradicionalnu muziku? Ovo je ipak tradicija i narodna stvar. Του λέω ότι οι νέοι ασχολούνται με την κριτική μουσική και το προχωράνε. Ναι, ναι. Από παιδιά. Από 5 χρονών πες συνήθως αρχινάνε τα παιδάκια και παίζουν. 5 godine počinju da rade sa lirom, da nauče. Kao što je bio Janjić od 3,5 godina. Počeo i na 6 godina pravio kasetu svoju. Znači nije učio od nekog svog oca ili nekog iz familije, nego išao kod majstora da uči zanat. Pošto on svirao, onda mu je došao, pošto ima umetničku glavu, crtu, da, i prisao nekih što su pravili instrumente, i jedan po jedan naučio neke stvari i poslije stavio svoju na instrumente. Του λέω ότι πώς ξεκίνησες και έχεις αγάπησα αυτό και αυτό ξεκίνησε να φτιάξει όργανο. Σωστά. Δεν θες μόνο να παίζεις. Ναι. Koliko mu treba jednu lautu da radi? Πόσο χρειάζεται περίπου ένα λαούτο για να κάτσει? Είναι ανάλογα τι εργαλεία έχεις και τι ώρες δουλεύεις. Ένα μήνα περίπου. Jedan mjesec za jedan. Το σφαίρε ρούτσο να ράδεις. Δεν μπορείς να το κάνεις σε μια μέρα. Πρέπει να τραβάνε οι κόλλες και αυτά, δηλαδή το πας σιγά σιγά. To ne može da se radi jako brzo, pošto sastavlja lepak, Čeka da osuši. 2 dana. Poslije opet to sastavlja lepak, osuši. I poslije ide gore ovo ono. I zato su dobre, γι' αυτό του λένε καλά, γιατί είναι χρησιμοποιητά. Και πόσο κάνουνε? Λαούτα υπάρχουν οικονομικά, ας πούμε, από 500 ευρώ. Σε pravi od 500 ευρώ. Και ένα καλό όργανο ξεκινάει συνήθως από 1.200 ευρώ και πάνω. Ένα jako dobro počne od 1.200 eura pa na gore. Zavisi koliko posla ima i šta hoće musterija. Και πάνω, δηλαδή μπορεί να είναι και 2.500 και 3. Možda bude 2.500 na primjer. Jedan dobar. Jorgos vešto pravi laute i to voli da radi.
ali veća umetnost je napraviti liru. Ona se radi od jednog komada drveta, evo sada od mahagonija, od komada drveta debelog 6, a dugačkog 60 cm. Za lice jedne posebne lire spremio je ovo parče, a to je kedar star par stotina godina. To će biti skupoceni unikat. Za ovu priliku Jorgos je pozvao i prijatelja. Ovo je poznati instrumentalista Janis Haralampakis. On svira sve žičane instrumente. Η λύρα είναι σολιστικό όργανο. Παίζεται με το νύχι. Δεν έχει τάστα, δηλαδή είναι άταστο όργανο, δηλαδή όπου και να πατήσεις πρέπει να ακούς καλά, να ξέρεις πού ακριβώς θα πατήσεις για να βγει το κομμάτι όπως πρέπει να παιχτεί. Το λαούτο έχει τάστα. Δηλαδή πρέπει να παίξεις συγκεκριμένα όπου είναι να παίξεις και δεν παίζεται και με το νύχι. Είναι με την αφή. Η λύρα είναι και δύσκολο όργανο. Γιατί παίζεται με το νύχι, είναι τυφλό όργανο. Janis je ovdje vrlo zauzet, svi ga traže. On je zvezda i njegovo vreme ima cenu. Iako ja nisam stručnjak za grčko-kritsku muziku, jasno je da sam imao čast da čujem virtuoza na tradicionalnim instrumentima Krita. Thank you. A muzika ovdje ima jako važno mesto u životu. I ovdje se i svira, igra i peva i kad ima i kad nema povoda. To jeste samo nastavak duge tradicije i oni tu ništa ne menjaju. Γιώργος, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ που ήρθατε στην Κρήτη και να έρθετε πάλι ξανά. On zahvaljujem što ste došli na Krit i čekam vam opet ovdje. Opet ćemo doći. Να πιούμε ρακί, Da pijemo rakiju I da čujemo malo. να παίξουμε. Mandolino i liru. Θα κάνουμε παρέα. Στο καλό. Γεια σου Νίκο, ευχαριστούμε για όλα. Χαιρετισμούς στη Σερβία. Pozdrave na Srbija. Aha. Pozdravimo Srbiju. Planinsko ostrvo. Između planina su visoravni. Nema ih mnogo. Jedna od najvećih je Les City, plodna zelena oaza. Dugačka je 13, a široka 7 km. Nekada je Les City bio centar zemljoradnje na ostrvu. Oskudni su sa vodom,
ali nje zapravo ima samo na 20 metara ispod površine zemlje. Inače, između planina kao kroz vrata ovde konstantno duva vetar. Zbog toga je ovde u prošlosti, tačnije 80. godina, bilo oko 13.000 vetrenjača. Koristili su ih za vađenje podzemne vode. Danas tek nekoliko se zarotira po jakom vetru, a samo jedna i dalje crpi vodu. Sve ostale vetrenjače su ovde van upotrebe, jer ljudima je lakše da vodu izvlače pomoću električnih pumpi. Ipak jedan domaćin ostaje veran starom načinu, a to je Stavros Platis, a on nas dočekuje u selu Zermijalo. Sve što im treba, sve ima ovde. Sve ima. Od krompira pa preko povrća i voća. Rade ceo dan. Očigledno da u ovom selu sve Bogom dano i ostavljeno ljudima da samo koriste kao što su to radili vekovima unazad. Imaju plodnu zemlju, ovo je jedna dolina, 13.000 hektara, okružena sa svih strana planinom, zaštićena maltene od vetrova, ali i vetrovi se tu i pojavljuju. I imali su i još uvek imaju očigledno jedan podzemni rezervoar vode. Evo, ovaj domaćin uzima i crpi vodu sa 18 metara. Koristi vetrenjaču. Tako su radili njegovi preci, tako rade. Tako više ne rade danas. Preorijentisali su se na pumpe koje rade na struju. On je jedini ostao veran vetrenjači. Kaže, voli da čuje ovaj zvuk. Voli da vidi kako izlazi voda iz zemlje. Sve ovo što proizvede ovde isključivo koristi njegova porodica. Nije ništa namenjeno za prodaju. Ćerka dolazi iz grada svakodnevno, uzima hranu, povrće, voće, šta god da je, odnosi u grad i to tako prehranjuje se njihova porodica. Nema hemije. To mi je drago da sam čuo. Nema mnogo zelenih travnatih površina na Kritu. Više su to planinski, brdski, kameniti predeli. Ali zato, bukvalno ovde je svaki slobodan prostor iskorišćen za masline. Krićani od maslina i žive, pored turizma, naravno. Ja sam i dalje na visoravni Les City. Sada sam u selu Agios Konstantinos. From where are you coming? From Serbia. Ah, from Serbia. I think many people come from there. Yes. Ovde me je doveo prijatelj Manolis. On će nas ovde predstaviti baki Evgeliji Ciraki. A šta ona radi? Ona u selu drži malu kafanicu. Baš malu. Ali ovakve kafanice retko da postoje više igde na svetu. Jer ovde nema menija, nema stranih bezalkoholnih i alkoholnih pića, nema limenki i hamburgera. Ovde se iznosi na sto ono čega ima. I zato se ovde lepo čita prošlost planinskog kraja Krita. Masline, riba, krompir, orasi, domaća rakija. Naravno, duga sedenja i razgovori. Polako ima vremena, stići će se. Stiđa se. Panda me dalo. Uvek sa dobrom.
Živjeli. Καλώς ορίσατε στον τόπο μας. Dobrodošli na naše mesto. Ευχαριστώ. Έμαθε και ελληνικά. Sada im se već divim. Kako su uspjeli da se odupru ovom ludilu u kome današnji svet živi. To je pravi Krit. We want to send us the photo. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Κατές που είναι και όμως που δεν τον νεαρό και να του πω. Да. Ευχαριστούμε. Στο καλό να πάτε. Χάρηκα που σας εγνώρισα. Dobrodošli jako sretan što vas upoznala i dođite i drugi put. Κι αν ξανάρθεις, να έρθεις να σε δω. Želim joj da živi 100 godina. Θέλει να ζήσει λέει 100 χρόνια. Να ζήσει σε 100 χρόνια. Γεια σας. Planina, 1000 metara nadmorske visine. Vetar, strmi obronci, ovce i jedan čovjek. Stelios Pasparakis. Epski lik, tipičan Krićanin. Stelios živi jednostavno, ima 500 ovaca, u poslu mu pomaže supruga Marija, trenutno i unuke. Εγώ στα πρόβατα. Εγώ η ζωή μου είναι τα οζά. Δηλαδή τα πρόβατα τα λέω και οζά, δηλαδή κριτικά. Zatekli smo ga u poslu. Treba da pomuze ovce. Dnevna rutina. Stelios ima 61 godinu. Nikada nije menjao ovo selo za grad. Είναι να το έχεις βέβαια, είναι να το έχεις και να τα αγαπάς. Για να τα έχεις αλλιώς. Dobar je ovaj. Ovo je opasniji, malo onaj dobar. Πάρ' το άτσο, ναι, και έτσι κολομίζεις μέσα. Να σε μάτι όμως. Δεν το ξεπλήρωνε μαλλιά το, ναι. Έχει μραμίγες μέσα. Καλώς ορίσατε. Nisam se upoznao sa ženom. Καλώς ορίσατε. Janis Jovan. Marija. Kod Krićana, ako si ušao u kuću, podrazumeva se da ćeš sesti za sto. A dalje, sve je isto kao kod nas. Bilo je 9 sati izjutra. Steliosova supruga Marija preuzima mleko. Ovde se pravi sir po starom receptu, na 2 načina. Ili će se ostaviti da se osuši na vetru, ili se ostavi da zri u ulju 4 do 5 meseci. Εδώ το βάζουμε να ξεραθεί καλά, μόλις το πήξουμε το εδώ, το ξεραίνουμε εκεί καλά και μετά το βάζουμε στο λάδι. 3-4 μήνες είναι το κανονικό. Ναι. Sa nama za stolom su i Dimitris i Agiliki,
Njihovu rakiju Cikudiju snimali smo u porodičnoj destileriji, a tu je i njihov prijatelj Hristos. Ja ovo smatram privilegijom svoga posla, da se nađem u planini sa ljudima koji žive prirodno i da sa njima podelim ono što se našlo tu, u tom trenutku. Odmah mi se dopao domaćin. Sasvim prirodan karakter. I otvoreno sam rekao da mu zavidim. Kažem ovako, da kad ja vidim ovako kako živi Steljos, on živi kao kralj. Ima svoju planinu, ima svoje ovce, svoju hranu, voli da bude ovde i porodica mu je stalno tu kad god hoće, kao kralj. Από φαΐ φουλ, από φαΐ. Λεφτά δεν έχουμε, αλλά φαΐ. Imamo sve da jedemo, pare nemamo, ali da jedemo imamo. Nema ovde nikakvih, nema vuka, nema medveda, nema ništa. Pusti ovce i sedi i pije i jede. Έχει κάνει εντύπωση ότι εδώ στην Κρήτη δεν έχουμε ούτε λύκους, ούτε αρκούδες, εννοείται. Και τα πρόβατα είναι ήσυχα. Ναι, αλλά έχουμε άλλους λύκους με 2 πόδια. Αυτό του πάει στα νόγια. A jel ima čime, ako hoće neko da mu uzme ovce, jel ima s čime da odbrani to? Άμα λέει πάει κανείς να σου πάρει τα πρόβατα, έχεις πώς να αμυνθείς. Znaš ti, bolje da ne vidiš. Evo, vidi se. A vidi se. Ne vidiš dole. Steljos ima 6 dece, 3 ćerke, 3 sina i 7 unučadi. I Steljos je nasledio ono što su započeli njegovi dedovi vekovima pre. Znači, pašnjak, ovce, pravljanje sira, nezavisnost i sloboda. Χειμώνα, καλοκαίρι με εγώ πάει. Ούτε θάλασσες πάω, ούτε πουθενά. Η ζήμα, η λέτα, η ovdje, on ne ide ni na more. Na more nikad ne ide. Δεν ξέρω να κολυμπάς δηλαδή, Ne zna da pliva. Δεν τα πάω καλά, δεν τα πάω. Neće. Με τη θάλασσα. Κάτσα με κομμάτι. Stani, more. Ωραία, κάτσα σου. Ελευθερία. Καλώς ορίσατε. Δεν τα πάλι είπα, είδες. Ja bre. Jer ovo kako vajniš. Malo kasnije ova kuća se napunila. Stigli su Steljasovi sinovi Manolis i Kostis. Čuli su da su u kući stigli gosti. I to je već sasvim dovoljan povod da se donesu instrumenti. Sada vam je jasno kako ovde živi narod. Porodično, jednostavno. A to rado prihvataju i mladi. I tu već imamo i mi šta da naučimo. Bravo, Ivan. Kao i kod nas, domaćin već insistira da ostanemo još duže, da se spremi i ispeče jagnje. Ovako bi se mogli družiti danima, ali morali smo ga odbiti. Neka ostane nešto i za drugu priliku. I greh bi bilo ne doći ovde još koji put. Τίποτα. Το καλό
Ostala mi je još samo jedna noć na Kritu. I ja ću se još jednom vratiti kritskom selu. Još samo jednom pred povratak u Srbiju. Jesam proveo ovde 5 dana družeći se sa Krićanima, ali ovo je prava prilika da upoznaš temperament i običaje jednog naroda, a to je porodično veselje. Iz ove kuće devojka se sutra udaje. Simbolično, ovo joj je posljednja noć među svojima. Dugi stolovi, ispod šatre, porodica, prijatelji i mi pozvani gosti. Na raspolaganju su 2 orkestra i naravno mnogo hrane. A ovo vam je verovatno poznato, sve isto kao kod nas. Po ovdašnjim običajima prvo se servira predjelo, a to je pirinčana čorba. A onda redom dolaze predjela, salate, pečenje. A od prvog mraka počinje ono što Krićani neguju i čuvaju kao deo svoje tradicije. Jeste, ovo može da bude opasno, ali to im niko ne može oduzeti. U neko doba pojavljuju se gosti. Dolazi mladoženja sa svojom svitom. Po njihovom običaju, mladoženja i njegovi donose venčanicu za mladu. Uz venčanicu i cipele, koje će mlada nositi sutra na venčanju. I naravno još mnogo poklona. Ovaj trenutak mora da se obeleži još jače, još glasnije. Po običaju momci koji su dopratili mladoženju nose pečenicu i vino i svi mi uzimamo po zalogaj i gutljaj. Posle toga, mladoženja prihvata da povede igru i sada on vodi kolo, a vidi se da ovaj momak vrlo vešt i da se dobro snalazi u brzim ritmovima. Mlada je znači napravila dobar izbor. Na meniju je sada opet meso, ali sada kuvana jagnjetina. Pred kraj servira se voće, dinja i lubenica. Samo što tu nije kraj, pored kolača, ali sada za sam kraj dolazi turšija od šargarepa. Kažu, dobro je za balans i ravnotežu. Igra, pesme i svirka ne prestaju. A onda se promeni orkestar i začuo se buzuki. Otac mlade kreće sada sam. On to radi sa toliko strasti i sa takvom energijom. Sa finim i odmerenim pokretima. Rodbina podržava. Sada je kulminacija i to se dopunjava na tipično grčki način. Tanjirima. I sada već vatromet odjekuje kritskim planinama. Tako to rade Krićani. Narod koji je izgradio svoju istoriju kroz vekovne borbe za održanje i za odbranu svojih planina i mora. Narod sa kojim delimo istu veru i skoro identičnu istoriju. 400 godina po Turcima, žilav otpor u Prvom i Drugom svetskom ratu.
I bio sam na Kritu, a osjećao sam se kao kod kuće. Oni su srdačni, gostoprimivi, veseli. Ali ono što najviše cenim jeste njihovo poštovanje tradicije. Ovaj narod se ponosi svime onime što ih čini Krićanima. Επαναστάτες. Επαναστάτες. Και εδώ ψολούσαμε και στην Τουρκία που το καράβι που είδε και ο άλλος. Είπε να του θέσουν τον Μπουρμπαδίδη, δηλαδή αν ήταν πάει στην Κρήτη, ήταν γεννή πόλεμος. Εμείς Νίκο, είναι η οικογένεια, θρησκεία και η πατρίδα μου. Για την πατρίδα μου τον εγραίαν εγώ τον άλλο. Δηλαδή, άμα γεννεί αυτό το πράγμα, είμαι πρώτος. Σηκώνω τη σημαία και πάω πρώτος. Ούτε κολόν, ούτε πράγμα. Και δεν τελείωσε. Και παροδιές. Kricani vole da jedu, da piju i da pucaju. Και δεν είχαν και τφέτια το Σάρμονο. Τις φάζανε. Πες μας. Με τις μανάδες, με τα μαχαίρια. Εσύ και τόσας παλιά. Του κράζες το κάτω. Μπορείς να πες, Νταν, λάκασε τις μόνανες. Ζει με τη βέργα, ο άλλος με τη βέργα. Τώρα κατοβολή, να τον κάτω. Και τους πέραν τα όπλα. Ναι, τους πέραν τα όπλα και πολεμούσαν. Πολεμούσαν και ήταν οι καλύτεροι αλεξιωτιστές του Χίτλερ αυτοί. Ναι, οι καλύτεροι. Τους έχασε όλους εδώ. Εδώ έχασε τον πόλεμο με τους Ρώσους. Τελειώσαν. Με τους Ρώσους εδώ τον έχασε τον πόλεμο. Ευχαριστώ. Κι εγώ, παρακαλώ. I zar ovo nije poruka za sve nas, male narode? Jer došlo je vreme da se opet borimo za opstanak, naravno ne kroz ratove. Čuvanje tradicije, prenošenje sa kolena na koleno jedino može osigurati budućnost. Moderna vremena nameću globalizaciju, da svi budemo isti, da se isto oblačimo, slušamo istu muziku i govorimo istim jezikom. A sada smo to vidjeli, postoje sredine koje se uspešno odupiru. Male sredine koje čuvaju lepotu sveta. A to je ono što treba da postoji. Različitost. Don't